ni inkuru idasanzwe y'ikinyejana, ni inkuru abantu benshi bafitiye amatsiko yo kumenya. Benshi mu bagiye birukanwa na Perezida Paul Kagame harimo abagiye bandika amabaruwa bavuga ko basezeye, abandi bakirukanwa bitangajwe, abandi bakandika amabaruwa asezera bakavuga ko beguye ku myanya yabo ku mpamvu zabo bwite. Ariko nyuma yabo benshi bagiye bahabwa indi mirimo. Benshi twavuga nka Evode yagizwe senateri, twavuga nka Olivier Nduhungirehe ubu ngubu ni ambasaderi, twavuga Diane Gashumba uyu munsi nawe ni ambasaderi, twavuga Shyaka Anastase nawe ni ambasaderi. Ni benshi bagiye bahabwa indi mirimo. Ariko mu bantu bose birukanwe ku bwa Evode, ku bwa Olivier Nduhungirehe na Diane Gashumba icyo gihe, na Patrick Nyamvumba ari ministre nawe yarirukanwe, ariko uyu munsi ntabwo arahabwa indi mirimo. Ku munsi w'ejo hasohotse itangazo, reka mbanze ndibanyuriremo uko ryari rimeze. Ikinyamakuru Igihe banditse bagira bati hashyizweho minisiteri nshya y'ubumwe bw'abanyarwanda. Inama y'abaministre yateranye kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 Nyakanga 2021 iyobowe na Perezida Paul Kagame. Yashyizeho minisiteri nshya y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ni minisiteri izaba ifite inshingano mu kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda, kubungabunga umurage w'amateka no gutoza uburere mboneragihugu. Nibwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda minisiteri nk'iyi ishyizweho. Iyi minisiteri izahuriza hamwe inshingano za zifitwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya Jenoside CNRG n'iza Komisiyo ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge. Itozo gufasha u Rwanda gukomeza kwimakaza ubumwe bw'abenegihugu, kubika no kurinda amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no gutoza urubyiruko indangagaciro z'uburere mboneragihugu. Ntabwo hatangajwe impamvu iyi minisiteri nshya ije mu gihe ibipimo bitandukanye bigaragaza ko abanyarwanda babanye mu mahoro nta vangura n'amacakubiri ugereranyije no mu myaka yabanje. Ubushakashatsi bwa gatanu ku gipimo cy'ubwiyunge mu Rwanda bwasohotse muri 2020 bukozwe na Komisiyo y'Ubwiyunge bwerekanye ko ubwiyunge mu Banyarwanda buri ku kigero cya 94.7%. Minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ibaye minisiteri ya 20 mu zigize guverinoma, ije isaga izindi zirimo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaloc, minisiteri y'ibikorwa remezo Minefra, minisiteri y'ubucuruzi n'inganda Minicom, minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Minagri, minisiteri y'imari n'igenamigambi Minecofine na minisiteri y'uburezi Mineduc. Hari kandi na minisiteri y'ubuzima Minisante, minisiteri y'ingabo Minadef, minisiteri y'ubutabera Minijiste, minisiteri y'ikoranabuhanga n'itumanaho na innovation Mini ICT, minisiteri y'urubyiruko n'umuco Miniyaf, minisiteri ya siporo Minisporti, minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo Mifotra, ndetse na minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Minafete. U Rwanda kandi rufite izindi minisiteri zirimo minisiteri y'ibidukikije MOE, minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango MIGEPROF. Muri minisiteri nakubwiye nta minisiteri y'umutekano imbere mu gihugu nakubwiyemo. Ariko ubwo Patrick Nyamvumba yirukanwaga kuri uriya mwanya ntabwo byavuzwe niba iriya minisiteri koko yarisheshwe. Iriya minisiteri ubundi bivuga ko yari yashyizweho kubera Patrick Nyamvumba. Ese iyi ngiyo ishyizweho ntiyaba imushyiriweho? Ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bibaza, turibuze kugenda tureba akantu ku kandi. Wowe bana natwe mbere yuko njya kuri iyo minisiteri, reka mbanze nkubwire inkuru yanditswe n'inyamakuru bwiza.com ubwo Patrick Nyamvumba yasezererwaga ku mwanya wa ministre. Icyo gihe hakandikwa inkuru ivuga ko hari ibintu byinshi ari gukurikiranwaho, ari gukorwaho iperereza. Icyo gihe ikinyamakuru bwiza.com banditse bagira bati kwirukanwa ku ministre kwa General Patrick Nyamvumba ni iherezo ry'urugendo rwa politike n'igisirikare. Bari bashyizeho akabazo icyo gihe, bagize bati Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kwa 27 Mata 2020 yirukanye General Patrick Nyamvumba ku mwanya wa ministre w'umutekano. Ibi byari bibaye nyuma y'amezi hafi 6 ashyizwe kuri uwo mwanya, igihe gito cyane ugereranyije n'abandi bayoboye imyanya ikomeye ya politike kuri urwo rwego, baba abakirimo n'abayivanyemo, kuko ubwo iyi minisiteri yari ikiriho mbere yarewe na Musa Fazil Harerimana akayobora imyaka igera ku myaka 10. Icyo gihe iyi minisiteri yari yasheshwe muri 2006, ariko nyuma iza kongerera garurwa ihita ihabwa Patrick Nyamvumba. Iyi minisiteri bivuga ko yari ifite abakozi 3 gusa, yari ministre nyine, hakaba umunyamabanga ndetse na sekreteri. Ibintu byakomeje kwibazwaho n'abantu benshi gusa. Nyuma yuko iyi minisiteri isheshwe, nyuma yuko Patrick Nyamvumba yirukanwe, ntago bavuze niba iyi minisiteri koko yarisheshwe. Ariko muzo nakubwiye ntayo nakubwiyemo, bivuga ko iyi minisiteri bishobora kuba itakiriho, kuko nta n'undi muntu bashyizeho ngo abe yamusimbura. N'abakozi bakoranaga bose nta uzi ese bari gukora muri iyi minisiteri cyangwa bahawe indi mirimo. Ni ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bibaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo
kwirukana rero uyu musirikare mukuru ntibyagakwiye gutangaza abantu, ntawe kandi byanagakwiye ngo nta nuwo kandi byagakwiye gutungura, kuko ubwo abayobozi bakuru bari mu mwiherero muri Gashyantare muri uriya mwaka wa 2020 umukuru w'igihugu yaciye amarenga amuvugaho, anenga imikorere ya bamwe mu bayobozi bakuru bafite imikorere idahwitse. Mu ijambo rye Perezida Kagame icyo gihe yavuze ko iyo umwiherero uza gutsindaho gatoya hari abandi ba ministre yari kwirukana batari kuwuzamo. Nyuma yaho imbere gato yarirukanye nubwo aribo banditse basezera abandi ba ministre batatu. Ubuzima Dr Diane Gashumba ubu ni ambasaderi w'u Rwanda, ushinzwe itegeko nshinga Evode Uwizeyimana uyu munsi n'umusenateri, n'ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye Dr Isaac Munyakazi uyu munsi we yanasimbujwe, cyane ko we ari mu rukiko aho yakatiwe igifungo cy'imyaka 10 kubera kurya ruswa y'amafaranga 500,000. Mu minsi yari yabanje nyuma y'imwiherero nabwo wari ushinzwe umutwererane muri Minafete ambasaderi Vienne Nduhungirehe yari yawukuweho, ubu nawe ni ambasaderi w'u Rwanda. Uku gutunga agatoki General Patrick Nyamvumba byatumye abatari bake bakeka ko nawe yagomba kwirukanwa, none ibyavuzwe koko ngo riratashye. Icyo gihe ikinyamakuru bwiza.com bagize bati twabibutsa ko bitandukanye n'ibihe bya mbere, ubu minisiteri asigaye yirukanwa ntibigirwe ibanga kuko amatangazo abahagarika avuga muri make amakosa cyangwa impamvu bakuwe kuri iyo myanya. Kuri General Nyamvumba nawe ngo niko byamugendekeye, kuko mu itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe hasobanuwe ko hari amakosa yaba yarakoze arimo gukorwaho iperereza, bityo akaba agomba gusubira ku biro bikuru by'ingabo mu gihe agitegereza ikindi cyemezo. General Nyamvumba Patrick yahawe kuyobora Minisiteri y'Umutekano yari yarakuwe mu mubare w'izindi zigize guverinoma nyuma y'amavugurura y'inzego z'igihugu zari ziherutse kuba. Kongera kugarura iyo minisiteri abantu babyibajijeho bashaka kubihuza no kuva mu myaka 2 yari yabanje humvikanaga ibikorwa bibangamira umutekano w'igihugu. Ibyo byumvikanye mu majyepfo, mu majyaruguru no mu burengerazuba, hiyongeraho n'umwuka utari wifashe neza mu karere hagati y'u Rwanda na Uganda ndetse n'u Burundi. Icyo gihe ngo hagiye kumvikana kandi ibikorwa by'imitwe yitegura gutera u Rwanda iturutse muri RDC n'ahandi. Abakurikirana hafi politiki y'u Rwanda bakaba baraketse ko kugarura iyo minisiteri y'umutekano byari mu rwego rwo gushaka gukomeza urwo rwego no kurushaho kurinda amahoro n'ituze imbere mu gihugu. Ku rundi ruhande ariko hari ababona ko gushyira General Patrick Nyamvumba kuri uwo mwanya wa politiki byari uburyo bwo kumukura gahoro gahoro mu mabanga ya gisirikare, bishobora kumuganisha ku gusezerera mu gisirikare. Ibi babivugisha bashingiye ku kuntu mu minsi ibanziriza kuyobora iriya minisiteri hari amakuru yavugaga ko hari ibyo yakekwaho nk'amakosa yakoranye n'abasirikare bakuru basuziriwe mu gisirikare aribo Lieutenant General Muhire Charles wahoze ayobora ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere na Lieutenant General Karake Kadenzi wigeze kuyobora urwego rw'igihugu rw'iperereza NISS. Biramutse ari byo kandi bifitanye isano, ibintu bishobora ngo kutazorohera General Patrick Nyamvumba kuko byamushyira mu kaga gakomeye. Gusa ubwo byatangajwe ko iperereza ririmo kumukorwaho nawagira ibyo amushinja kugira iperereza risojwe hakamenyekana ibyo ari byo mu by'ukuri, haramutse hagize ibyaha bimuhama, ubwo akadomo kaba gashyizwe ku rugendo rwa politiki n'igisirikare, byamuviramo kwicaza ku gatebe nk'uko byagendekeye bagenzi be. Yaramuka nabwo abaye umwere akaba yakomeza inshingano zindi z'igihugu. General Nyamvumba ni umwe mu basirikare bakuru bakomeye b'u Rwanda bari ku rwego rw'ipeti rya generali, hamwe na General James Kabarebe, Fred Bingira, General Gatsinzi Marcel wasezerewe, ndetse umugaba w'ingabo ubu ni General Kazura Jean Bosco. Nyamvumba afite amateka akomeye mu gisirikare kubera imirimo bihanitse yakoze irimo kuba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu, ko yarayoboye ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Sudani n'indi myanya itandukanye yo hejuru. Ni umwe kandi mu basirikare bakiriho batangije urugamba rwo kubohora igihugu. Abamuzi cyane bemeza ko ari umuhanga, akaba n'umurwanyi kabuhariwe uzi gufora neza kandi akamenya kurasa kure ibiturika biba biziritse ku mutwe w'imbunda bimwe bita anti-tank logs. Uyu mugabo yize ibya gisirikare muri Nigeria mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Zambia ryitwa Zambia Defense Service Command and Staff College, nyuma mu ishuri rikuru ry'ingabo yigisha amahoro muri Afrika y'Epfo muri 2003 n'andi mahugurwa atandukanye. Umwanya w'umugaba w'ingabo General Patrick Nyamvumba yawuvuyeho awumazeho imyaka 6 ko yari yawugiyeho muri 2013 asimbiye Lieutenant General Charles Kayonga. Lieutenant General Charles Kayonga nawe yari kuri uwo mwanya kuva muri 2010 asimbiye General James Kabarebe, nawe wari wawugiyeho mu kwezi kwa 10 2022 asimbuye General Kayumba Nyamwasa ubu ngubu urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu mugabo rero nk'uko Perezida Kagame yagiye aremera n'abandi bakirukanwa ariko nyuma bakongera kugirirwa icyizere bagahabwa indi myanya. Benshi kuri iyi nkuru y'igihe yasohotse bivuga ko hashyizweho indi minisiteri nshya bari gucunga agatoki Nyamvumba.
bikavuga ko mu by'ukuri iyo umuntu yari yavuye mu gisirikare akava ku mugaba w'ingabo akagirwa ministre, byari byose ngo aba yagiye mu gisivile, bikavuga ko mu by'ukuri ashobora kongera agahabwa iriya ministere akayiyobora, cyane ko nta ryarenze kuko nta n'ibyatangajwe byamukurikiranyeho ndetse n'iperereza ryakozwe nta byinshi byatangajwe. Ntawe wamenya niba uyu mujenerali koko yaba agifunze nk'uko byavugwaga cyangwa se iperereza icyo ryatanze. Ariko nubwo byari byavuzwe ko yafunzwe, mu by'ukuri nta wamenyeshejwe niba yaba afungiye mu rugo cyangwa se afungiye nyine ku gisirikare nk'uko byari byatangajwe. Ayo rero ni amagambo ari kugenda atangazwa n'abantu bagiye batandukanye baha amahirwe General Patrick Nyamvumba ko ashobora kuba ari we ugiye kuba ministre akayobora iriya ministeri. Ariko nanone hakibazwa iriya ministeri yayoboraga y'umutekano imbere mu gihugu yo izahabwa nde? Ese yarasenyutse? Ese yarasheshwe? Yakuweho cyangwa izongera igarurwe? Nibyibazwa. Ndagushimiye cyane.